Eko sayılı seyirciler gündeminde olup geçken esas vakalar haberler programmasında aydınlatıla. Studiyada men Leviza Sidbiralova çalışan ve bugün biz böyle malumatlar hakkında tarif edemiz. Rusya Federatsiya Prezidenti Vladimir Putin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdogan koruşuvunu geçirdiler. Ахмеджитте Крым в современном международном контексте adlı халықара конференция өз işini başladı. Kırım Cumhuriyet Nazirler Şurasında chet el kütlevi malumat vasıtalarının vekilleri ile görüşü olup geçti. Akşehir rayonunun fermacısı Selver Selemetov Umumrusiya yarışında galibi kazandı. Dünya Energetik Kongresi'nin 23. mahsus sessiyası yakınlangan son Rusya Federatsiya Prezidenti Vladimir Putin ve Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdogan görüşünü geçirdiler. İki memleket prezidentlerinin müzakereleri neticesinde Rusya ve Türkiye evvel çözülmegen ve davalı meseleler bayağı öge ilerlep oldular. Ayrı alda energetika nazirleri Turetski Patok adlı leyha amelge geçiriliği boyunca hakimiyet ara anlaşma imzaladılar. Böylelikle onlar tahminen 2 yıl evvelsi başlanған işini devam ettirecekler. Что касается двухсторонних отношений, то сегодня действительно состоялись очень обстоятельные переговоры по целому ряду важнейших для нас направлений. Мы договорились и дальше предпринимать необходимые усилия для полной нормализации наших двухсторонних связей. В этой связи хотел бы обратить ваше внимание на то, что сегодня правительство Российской Федерации приняло решение допустить на российский рынок целую группу турецких товаров. Мы говорили также о нашем сотрудничестве в сфере энергетики, о продолжении работы по крупному проекту строительства атомной электростанции «Акуя». Обращаю внимание на то, что это не просто строительство электростанции, это создание целой новой энергетической высокотехнологичной сферы в Турции с передачей технологий и подготовкой кадров. В России уже проходят подготовку свыше 200 молодых будущих турецких специалистов. Другой крупный проект, и вы сейчас были свидетелями подписания межправсоглашения, это газопроводная новая система «Турецкий поток». В рамках этого проекта и расширения нашего сотрудничества мы договорились также и о механизмах предоставления скидки на газ. Bugün Ahmedjit'te Крым в современном международном контексте adlı халықара конференция өз işini başladı. Konferensiya bir kaç gün devam edecek. Onun kesişatında cemaat teşkilatlarının azaları, cemaat erbabları, ekspertler, alimler ve jurnalistler iştirak edeler. Onlar haydeteler ki bu gibi tedbirler Rusiyalı Kırım'ını chet el gражданlar için açık yapmaya yardım ete. Mevzunu Sultanesi Takayeva devam ete. Халқара İşbirlik Қара Deniz Ассоциациясының екінші форумы çerçevesinde bir sıra Avropa memleketlerinin vekilleri hem de Asya'dan, Kıtay'dan, Türkiye'den ve Rusya'dan iştirakçiler Kırım'a karşı sanksiyalarını dünyadaki vaziyetini müzakere ettiler ve ziddiyetlerge yol vermekte halk diplomatiyasının emniyeti hakkında sübet alıp bardılar. Знаете, вот очевидно, абсолютно объективный показатель того, что несмотря на санкции, многие даже государственные деятели, депутаты парламентов западных стран приезжают сюда, не боясь на те нападки, те инсинуации, которые происходят в отношении них. Это уже показатель того, что работа правильная и работа нужная. И это именно тот инструмент влияния на общественное мнение, в том числе на западных странах, и мы должны его, безусловно, использовать. Kırım Cumhuriyet Devlet Şurasının reisi Vladimir Konstantinov kaydetti ki bu kadar chet el musafirleri iştirak etken böyle kolemli forum Yarımada'da ilk sefer keçi. Forum ketişatında Kırımlı vekiller chet el musafirlerine Yarımada'daki real vaziyetini anlatmağa isteyler. Считаем для себя вопрос уже политической интеграции завершенным. Но остается много вопросов дискуссионным на политической арене международной. Это о признании Крыма и, так сказать, о признании крымского референдума. Все то, что мы сделали в марте 2016 года, безупречно, чисто, со всех точек зрения, и с юридической, и с моральной, это, конечно, сила нашего referenduma и оспорить его остается крайне сложно. Sanksiyalar boyunca OON maxsus hesabatçısının konsultantı Pierre Emmanuel Dupont ayrıca kaydetti ki halkara meydanlarda çıkışta bulunmak için ve öz menfaatlarını korçalamak için Kırımlılarının hepsi akları var. So first, as regards the people.
У крымчан есть все права отстаивать свои интересы, и власть должна искать средства в улучшении ситуации в Крыму. Есть все основания, чтобы ситуация была улучшена. Народ Крыма и власть ищут правильные пути. Кырым мусульманлар муфтисінің муавины Эсадуллах Баировның фикіріне көре, бөле субъектлерінің эсас мақсады Крымда ақиқи вазиет ақында доғру ве объектив малюмат еткізмектір. Важно, конечно, предоставление правильной информации о происходящем в Крыму для иностранных наших гостей сегодня, которые здесь участвуют, и также предоставление этой информации на всех международных площадках. Потому что, к сожалению, в той информационной войне зачастую очень много лживой и неправдивой информации, которая сгущает краски и вводит в заблуждение, скажем, в данном случае европейское сообщество. Халқара ижбірлік қара дінис ассоциациясы халық дипломатиясының эсас басамағы. Крым ве четел джемиет тешкилатлары арасында граждан джемиеті севиесінде реаль мейдан олмақ керек. И мы очень хотим, чтобы в результате принятой нами декларации обращения народов мира нас услышали и Крым, который сегодня находится так же, как и Россия, под определенными санкциями, чтобы он стал свободным, открытым. А Крым сам по себе для всех открыт, так же, как и народ Крыма, в котором проживает более 175 национальностей. Конференция октябрьнің 13-не қадар девам етежек. Суаллерінің кенеш дайресі бойынша чешет мұнақашалар назарда тұтыла. Олар қара дініс этрafındaki мемлекеттердің кележегі қырымлыларының ве шетел гражданлар арасында субъект инкишаф етмесі ақында олacak. Bu ise объектив сияси манзара яратмаға ве Крым Cumhuriyeti'ni Rusya Federatsiyasының субъекті olarak танымаға ярдым етер. Султания Седакаева, Миллет үшін. Русия или визалар көрсетілсе, Украина тышқы ишлер нәзірлігінде гражданларының қачуындан сақыналар. Украина тышқы ишлер нәзірінің муавины Алексей Макеевның сөзлеріне көре, Русия или виза низамы көрсетілігі украинлер өз мемлекетінден қачмасына себеп ола білем. Алексей Макеев қайдатты ки Русияда Украина гражданлары үшін виза көрсете білем. Бөлі алда миллионларнен украинлер өз мемлекетіне қайтып иш визаларыны алмаға, сонда есе Русия территориясында иш тапмақ үшін рұқсет елді етмеге мечбур олажақлар. Бүгін Крым Cumhuriyet Нәзірлер Шурасының рейс муавины ички сиясет малюмат ве бах Назиры Дмитрий Полонский четел күтлеви малюмат васталарының векіллері ile көріштім. Журналистлерге Крымда олып кечкен вақиялар ақында тариф етілдім, тірсетлі жабызым Невбетті келев хамызда. Эрмения, Казахстан, Сербистан, Туркия ве Русияның күтлеви малюмат васталары векіллері Крымға матбуат турға келділер. Четел журналистлері или Крым Cumhuriyet Нәзірлер Шурасының рейс муавины ички сиясет малюмат ве бах Назиры Дмитрий Полонский көрішті. О ярымадада 2014 сенесінден берлі олып кечкен деңішмелер ақында тариф етті. Бұнен берабер Назир қайдетті ки Крым чешет қиынлықларға бақмадан эпсі сағалар бойынша инкишаф етмекте. В новом российском Крыму активно работают и инвестиционные программы. То есть это деньги не бюджетные, это деньги инвесторов, которые зашли на территорию республики. Поэтому аэропорт строится. Кроме того, говорить об этом, наверное, тоже нужно, и мы обязаны об этом говорить. Видите, что активными темпами ведется строительство Крымского моста. И пока есть все основания, абсолютно уверенно, говорить о том, что в срок Крымский мост будет построен, и это будет еще одна постоянная, хорошая транспортная артерия, которая будет связывать Крым с материковой Россией. В Крыму активными темпами ведется дорожное строительство. За 23 года украинское государство фактически не вкладывало ни единой копейки в модернизацию крымской инфраструктуры. Матбуат конференция девамында журналистлер Назирге мерақландырған суаллеріне беріп олдылар. Әмде базы меселелерінің чезілмесі бойынша өз тәжірибелерінен пайлаштылар. Бұндан да ғайры четелден келген мусафирлер Эрмаданың туристик сасынен мерақландылар. Биться надо, по моему мнению. И только таким образом можно улучшить свою жизнь, можно наконец-то стать равноправным в мире. А тогда, я думаю, и туристы будут более заинтересованы сюда приехать, так как эта информационная блокада будет снята, и Крым будет намного более виден во всем мире. Тешкіл олынған матбуат тур девамында журналистлер Ливадия сарайны Крым Mühendislik педагогика университетінің зәрет етежеклер. Крым ве миллет телерадио шirketlerde bulunып, мұхбирлер ве чеші жемиет тешкилатларының векілері ile субет етмеге имканлары олacak. Алиме Кайбулаева, Умер Мустафаев, Миллет үшін.
АТР телеканалы Украинада малия олмағаны için Литваға көче. Бұақта Украинская правда хабареті. Месаджда айтылаки Назирлер кабинеті өз харарны или АТР телеканалына девлеттен 40 миллион гривна ел берілген ярдым вады еткен еді. Ләкин малия Назирлігі ойле де пара айырғаны жоқ. Телеканал хаберлерінің баш муарері Осман Пашаев айтқанына көре, телеканалының өз паралары елінің сонуна же зорнен етежек. Бүгін миллетлер арамына себетлері ве сүргін олынған гражданлар ішлері бойынша Девлет комитетінде Қырымның беледие тішкілатларының векілері арасында іш топлашывы олып кетшті. Топлашу девамында Девлет программасы бойынша айырылған сермияларының масраф етілмесі мұзакер етілді. Мевзуну София Шукурова деваматы. Төгерек Масай тарafında belediye teşkilatlarının vekilleri toplanıp, onlar tarafından yapılgan işler hakkında hesabet verildi. Bu sene Karasul Bazar rayonu ikinci kere satın alıngan mesken için 35 milyon ruble elde etti. Milletler aramı sebetler işleri boyunca baş mütehassıs Murat Yazıcıyev aytkanına göre yardımga muhtaç insanlar az değil. Мы инициировали передачу полномочий из сельских советов на администрацию по ведению отдельного квартирного учета, чтобы нам было проще работать непосредственно с списками депортированных граждан. Также мы нашли инвестора, который за свои средства приобретает земельный участок, строит коттеджи и предоставляет на коммерческом предложении. Согласно 331 положению мы приобретаем данное жилье. Я думаю, что таким образом мы реализуем весь объем финансирования на приобретение вторичного жилья. Milletler aramını sebetleri ve sürgün olungan gражданларның işleri boyunca Devlet Komitetinin reisi Заур Смирнов bildirgenine göre yardım yakın vakitları gösterilmek gerek. Нам нужно выполнение, чтобы мы ни на копейку не уменьшили объемы финансирования на следующий год, потому что за нами идут уже люди со своими проблемами, которые мы призваны решать. Наша недоработка, уменьшение финансирования, значит, десятки семей не получат эту помощь. Просьба такая, все внимание на реализацию этих основных задач. Надо все сейчас отложить отделом между нас и сконцентрироваться на освоении этих. Mesken evler satın alınması için ve maddi yardım verilmesi için belediye teşkilatlarına ayrılgan paralar bu senenin sonuna kadar masraf edilmek lazım. Все справляются. Есть отдельные вопросы, конечно, которые требуют еще потребуют дополнительной проработки для того, чтобы могли снять те проблемы, которые там возникли. Но в целом, я думаю, что со всеми задачами справимся. Если по некоторым регионам возникнут остатки по неиспользованию средств, мы их до конца года перераспределим на другие города и районы и, наверное, освоим их в полном объеме. Для того, чтобы люди получили жилье и получили ту помощь, которую они нуждаются. Yerli hakimiyet organlarının vekilleri kaydet eyler ki böyle gibi toplaşılar ayrılgan paralar menimsülüğünde tecrübeyle paylaşmağa yardım etti. София Шукурова, Дмитрий Низовой, Millet için. Семашка адына Cumhuri Хастаханесінің баш екімі хабар алacağında xabatlana. Хастаханенің реберлігі Қырым Cumhuriyetінің башы Сергей Аксеновның эміріне көре іштен бошатылды. Себебі ай харардан зияды айлықларының алынмасыдыр. Бөлеліктен 8 ай içinde Хастаханенің баш бухгалтерінің айлығы 547 bin рублені тішкелетті. Дегер хадимлер ise тахминен 350 bin рублені ай elde етеділер. Алазырда баш экімнің вазифесіні Сергей Дербин эдайты. По материалам прокурорской проверки следственными органами 10 октября возбуждено уголовное дело в отношении главного врача больницы имени Семашко Соболевой Елены Викторовны по статье 285 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Соболева Елена Викторовна, злоупотребив своими должностными полномочиями, незаконно начисляла стимулирующие выплаты и выплачивала их подчиненным работникам. Ущерб, причиненный преступлением, составил более 17 миллионов рублей. Сарабус хасабасындaki Сарабус массивінде мектеп автобусы жоқ. Bu sebepten yerli sakinler çok kıyınlıklarga uğraylar. Onlar defalarca öz meselege şikayet ettiler ama neticesiz. Sakinler bu vaziyetini nasıl yengenleri akta bizim muhbirimiz Sultaniye Sitakayeva bile.
Мектеп автобусынен бағылы меселе Сарабыз массивнын сакинлеріні енді бір ел девамында раатсызлай. Ең якын мектеп Сарабыз қасабасында ерлеші. Екі балалы ана Лилия Умерова айтқанына көре, 3-нче мектепнің 90% Сарабыз қасабасының талебелерінден ибарет. Детей очень много, очень. Это автобус, который был в том году, который нам выделяли. Я не знаю, как нам его выделяли, но он был. Мы хотя бы не было проблемы вести с утра ребенка. Забираем мы уже кто как может. Он был полный. Это при том, что еще некоторые родители везут на своих машинах детей. Он был полный. Кайдетмелики балалар өзлері мектепке қатнап оламайлар. Чөнки бұның için yol ve demir yol keçilmek керек. Дети идти сами не могут, потому что трасса, железнодорожные переезды, станция. Есть мост, переходной мост, да, но он очень высокий, опасно детей тоже по нему водить без присмотра. Их просто, они то выглядывают, то переглядываются, куда-то вниз им все интересно. Аллах устремес, они упадут, это вообще я не знаю, что будет. Массивнан Сакина Назлы Белялова білдірді ки, автобусның олмағаны чешет түрлі қиынлықларыны ярата. Yolda sık алда қазалар юз бере. Шу себептен ана-бабалар өз балалары үшін қорқалар. Почему-то школьный автобус в этом году стал проблемой. До сих пор не было. То есть автобус отмерялся, наверное, от трассы от Первомайской остановки. В этом году почему-то остановку стали отмерять от магазина, который на поле ниже. Там целый, да, километр у нас, получается, пути где-то зависло. Почему такая проблема, я не знаю. Как быть с детьми, я тоже не знаю. У нас за сезон здесь столько аварий, столько сбивает детей и родителей, что мы очень боимся за вот этих детей. С этой стороны у нас рельсы, пути, с этой стороны у нас трасса московская. Это большая проблема. Сарабыз кой шурасының мемориетінде бұл вазиетні бойле аңлаттылар. Почему автобус, значит, не выделяют школьный? Потому что есть там четкие нормативы, на каком расстоянии должен ходить школьный автобус. Я так понимаю, тот участок не подпадает в это расстояние. Вот. Что касается перевозчиков маршрутных такси, сложность в чем? Перевозчик возил, у них маршрут есть, людей как бы, но когда в автобус набивается 30 там, или 20 с лишним детей без сопровождения взрослых, то перевозчик переживает за их ну, как скажем, жизнь, понимаете, свою ответственность. Поэтому пока этот вопрос находится на рассмотрении, и в Министерстве транспорта мы этот вопрос с районом поднимали неоднократно, о том, чтобы все-таки там продумать, как, чтобы ходил автобус. Ну и администрация тоже думает, как организовать все-таки школьный автобус. Пока вопрос находится в стадии как бы решения. Ерлі сәкенлер үміт етелер ки, яқын вақытларда олардан балаларына мектеп автобусы айрылыр. Біздің телевизион тақымымыз есе Ознев бетінде бұл вақиялардың кетішатыны незарет етежек. Султания Ситакаева, Эдем Исмаилов, Миллет Ичун. Ақшейх районын фермачысы Селвер Селяметов Русия сергісінде иштирак етіп, алтын медаль ile тақдирленді. О айван асыравчылық сасында yüksek дәрежелерге ерішкені үшін бөлі бақшыш әлді етті. Біз мұхберлеріміз фермада бұлынып, айван асыравчы зенатынен яқынжа таныш олдылар. Айванларден оғрашмақ бұл қиын, ләкин кереклі іштір. Осы шаққында бөлі фикірде Селвер Селяметов. Селяметовлардың фермасы Сақ районының бұйық боз оғлы көйінде ерлеші. Ал азырдан да 400-ден зияде қарамал, 2000 қой ве қошқарлар, 10 ат, умуми алғанда 2500 айван бар. Бір ел евелсі қоранта қожалық инкишафы үшін Cumhuriyet грантны елді етті. Biz biznes planda onu yazdık. 4 milyonga mal alacakmız dedik. Malını da köpeyecekmiz dedik. 2 milyonga stroyka edecekmiz dedik. No özümüzden de koştuk bu stroykaga, bu malga 4 milyon, bunu 10 milyon etip biz bu mallarını köpeyttik. Bu stroykalarını o yakta barsanız görür şimdi. Yanı stroyka kurula 200-300 malga firmanın betonlardan kaçtığını alayışı pad euro etiyatırımız. Kısmesi gelecek ki daha ziyade köpeytip hükümetke halkımızga şu süt berip, et berip, may berip, şu halkımızın köterip, halkımızla beraber dost muhabbet yaşamağa isteyimiz. Айван асыравчылықтен оғрашмақ қорантадан башлай. Bizim sürelimizde tamam bulsa da çalışıp gelmekte ve biz bu anını devam etemiz de Silver ağam. Tuvarcılıktan oğraşmak için insan işkir olmalı ve toprağını sevmek gerek. Tek böyle insan köy hocalığında yüksek derecelerge erişebilir. Çalışamız, torunlarım, gelinlerim, kızlarım hepsi bizimle beraber o çeritmen gelip mal bakalar, sıyır savalar,
Ana şu işlerini hep жүреміз kızım. Allah'a şükür, yaxşı. Gelecek planlarımız ol misal bolsam kısmetse 1-2 binani mal edecekim. Bu Kırım Tatarı gösterecek mi o zaman? Nasıl süt veriyor bu hükümetke? Neden çalışmak gerek? Şuların hepsini gösterip, anlatıp, kolundan kelgençe tırışacak. Fermada Koran tazalarından gayrı işçiler de çalışap. Onlar hayvanlarını aşatalar, sağalar ve tertipki getirirler. 10-15 литров в день корова дает. В день. За сутки где-то около 2 тонн полностью все коровы дают. Ну так, есть по-разному дают. Есть по 10 литров, кто больше дает, кто меньше. Работа вообще сама по себе тяжелая, но работается нормально, легко. Уже привыкли к этой работе. Silametovlar Qorantası illeride de ferma kocalığını inkişaf ettirmege niyetleneler. Mavileye Yuben ve Rumşeyevich millet üçün. Бүгін бүтін дүнияның мұсылманлары Ашуре күнінің қайдетейлер. Құранда yazılғанына көре бұл күні Аллах ерні, көкні, мелеклерні ве бірінші адамыны, яғни адамны яратты. О бірінші пейғамбер олды. Байрамақында тәсілетті жабызы мұхберіміз Мухаммед Зикирияев біле. Muhades Muharrem ayı Müslümanlar takviminin birinci ayıdır. Mübarek ayının 10. günü Müslümanlar Aşure bayramını hayt eteler. Aşure adı Arap tilinden 10 demektir. Sünnet boyunca bu günü hem de ondan evvel ya da ondan son oraza tutmağa gerek. Hadislerinin birinde aytıla ki Aşure günü tutulgan oraza Müslümanını bir yıl devamında günahlardan temizley. Tabii ki bugün pek mühim bir gün, bugün Aşure günü. Aşure Arapçadan aşre denilgen bir laf var, o da 10 demek. Bu gün gerçekten de böyle bakağınız vakit bütün Müslümanların yaşamlarında ve aslında bizge dinimizin öğretkenleri, peygamberlerin yaşamlarında balaban mesele oldu. Musa'nın işte bilesiniz çufutlarını Kızıl Denizi degen denizden o deniz yarılıp geçti. Faraondan kaçkanlara vakit. Aynı günde olğanı anlatılan Hazreti Eyüp hastalıktan korçalandı. Yani 10 tane mesele var dinimiz boyunca. Gerçekten de bugün de yaşanған. Aşure günü sadaka berile, Kur'an okula, balalar ve yakın adamlar bağışlarla huvandırıla ve daha çok iyi işler becerile. Ve rivayetlerge göre bakımız vakit, kartlarımızın aytkanlarına göre, anlatkanlara göre Hazreti Nuh ne vakit ki gemisi o, balaban bir gemi, endi Judi dağına düşkene vakit, onu tapkana vakit, endi anda kalgan aşlar var edi. Çünkü uzun vakit yolda ediler, her tarafı su baskan vakitte bilesiniz o meseleni. O vakit Hazreti Nuh olgan bütün o aşlarını bir kazanğa koyup bir şorba pişirgen. İşte o şorba da onun devamı. Onun için bizim kartlarımız endi bu güzel bir adettir. İlla ki bu günde işte 10 tane farklı işte anda bakladır, pirinçtir, buğdaydır. Bunun yanında da işte meyvelerden ne varsa işte kayısıdır, vişnedir, ne varsa onları koşup güzel bir aş pişirirler. Onları da üzerine böyle bademlerle, cevizlerle, narlarla yaraştırırlar ve bu da güzel bir adet. Kırım Tatar halkı bu günü ananevi aşure aş pişirirler. Aş, nohut, bakla, pırnıç, incir, kayısı, ceviz gibi mahsulatlarla ibaret ola. Hazır desert faydalı meyvelerle tertip etilgen kisel gibi bir şeyini andıra. Bu tatlı ve lezzetli aş ile komşularını ve yakın insanlarını ziyafet eteler. Muhammed Zikiriyev, Edem İsmailov, millet için. Бүгін Гаспринский адына kitapxanede Yıldız Mecmuasının Muariyet kollegiyasının toplaşıvı olup geçti. O mecmuanın 5. sanına bağışlandı. Kaydetmeli ki Yıldız Mecmuasının Muariyet kollegiyası terkibine Kırım Tatar yazıcıları, medeniyet ve ilim erbapları, emde cemiyetçilik ve hakimiyet vekilleri kardılar. Koruшу ketişatında mecmuanın yanı sanında neşir etilmegen, tefsiye etilgen edebi malzemeler müzakere etildi. Muharriyetinin kollegiyasının azaları yanı sanında neşir etilmegen planlaştırılgan malzemelerini bakıp çıktılar ve müzakere ettiler. Bugün Nevbeti, Yıldız jurnalının Nevbeti red kollegiyasının toplaşı olup geçti. Adeti uzre biz keçken sanın müzakere etemiz, oğa bir kıymet kesemiz ve gelecek номерға кірежек eserlerin ularga bir kıymet kesemiz ve son protokolunu tasdiqlagan son şu jurnalın sаны neşretga baracak matbaaga. Şunun için редколлегия azalары баягы akıl fikir paylaştılar ve Yıldız jurnalı
кеткен сайын мерақлыжа, кеткен сайын yüksek дәрежеге көтерілгенін әркез қайда ете. Меніңше оқушыларымыз да бұл сөздерге реет етіп, шу журналны абоне етмек керектер, оқымақ керектер, ана тілімізге қол тұтмақ керекміз, епіміз миллет оларақ. Muharririyet kollegiyasının azaları hem de bir sıra tavsiyeler seslendirdiler. Ular Kırım Tatar edebiyatının inkişafına yanı silten verebilirler. Bu yaş muhalifleri için edebi yarış ötkerilmesi, edebiyatşınaslar için gonorar sistemasının kırsetülüvü, Kırım'da geçirilgen medeni tedbirlerde yazıcılarımızın faal surette celp edilüvü, yazıcılar yaramadanın diğer regionlarında icadi koruşulerde iştirak edilmesini teşkil etti. Mobile Yupi İsmailova, Ramazan Levapov, millet için. Ve şimdilik bu olğan malumatlarımız edi. Haberlerinin nevbeteki çıkışı saat 20:30'da beklenilem. Biz ile olunuz, görüşmek üzere. Sağlıkla kalınız.